Birashoboka ko muri kahise wananiwe. Inawezekana mpasi yako fiancé alikuacha. Birashoboka ko muri kahise kawe inawezekana mpasi yako ulipata madeception za mingi. Birashoboka ko muri kahise kawe wahuye n'ibibazo byinshi abashindanye. Hayamanishi tu ubaki na histoire ya passé. Ntabwo bikwiye yuko usigara muri kahise. Passé ni passé. Kahise ni kahise. Haleluya. 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 Ni mtu wa akili. Ariko umuntu w'ubwenge. Yenye inapita. Ibyarenganye byararenganye. Lakini fanya tena pa ingine. Ariko tena ntabwo. Faire presa yako. Winjire mu prepare future yako vizuri. Kugira ngo utegure kazoza kawe. Mwita Mungu maisha yako yote badilike. Niyahamagara Imana ubuzima bwawe nawe uze buhinduke. Akuita Mungu vifungo vyote vifunguliwe. Niyahamagara Imana itunga wote bifunguliwe. Amen. Nani asema Biblia? Amina. Shenge ujimana. Akuita Mungu maisha yako yote badilike. Nilikumbuka vya kwetu mbinguni. Naciye nibuka iby'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Ndio vya kwetu mbinguni. Bijya nibyo rero by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Mana yanje nakukunda, Mungu wangu ninakupenda. Si ndio vile? Siko vile. Kule Kongo wanaimbaka vile. Hakurya muri Kongo nabo barasirimba. Mana yanje Mungu wangu nakukunda, ninakupenda sana. Mana yanje Mungu wangu nakukunda, ninakupenda sana. Haleluya. Amen. Kama si atuye Kirundi. Ngomba kuki. Sasa rudia Kongo na ubiri tu mu Kirundi na ndio mnitafutia interprete. Nasubira muri Kongo wacu nzokwigisha mu Kirundi banonere musemuzi. Haleluya. Amen. Mzuri vile tunafunza wengine watoto wetu kule Kongo Kirundi kidogo, sababu sasa tutamwalika Pastor Joseph. Sasa ubiri mu Kirundi batakuwa najitosha kidogo. Ni byiza ko tumenyereza abana bacu hariya muri Kongo Kirundi, nibaza hano kwa Pastor Joseph nabo bamenye kuvuga Kirundi. Naona Mungu yuko hapa. Ndabona Imana iri hano koko. Namsikia Mungu yuko hapa. Kandi ndumva Imana iri hano. Na vile Mungu yuko hapa. Kandi kuri hano soirée yako ya leo. Uyu mugoroba isiswate. Ako karyo ntugahushe. Soirée yako ya leo. Muri uyu mugoroba iwe rendezvous ya kukutana na Mungu wa Israeli. Kubera karyo keza ko guhura n'Imana ya Israeli. Unajua kuna watu wengine yenye walienda marandevous fulani. Urabizi hari abandi bagiye kubonana n'abandi mu bindi bidasa. Lakini wewe ulitika invitation ya Yesu Kristo. Ariko wewe witabye ubutumire bwa Kristo. Mtu akimwinvite mwanadamu, iyo umuntu atumiye umwana w'umuntu, nikusema kuna vitu vizuri anaandalia mwanadamu. Hari ibintu byiza ategurira uwo muntu. Lakini Mungu akikuinvite, ariko Imana igutumiye, nikusema kuna vitu vizuri anakuandalia kwa maisha yako. Hari ibyiza teguriye ku buzima bwawe. Sasa ni hivi Mungu alikuinvite mu kitu ya magharibi ya leo. Rero ko Imana yagutumiye muri iki gikorano cyo kumugoroba. Na Mungu abadili historia ya maisha yako kwa jina la Yesu. Imibereho y'ubuzima bwawe. Sema amen kusikia. Unajua wakati apote Kristo iko naongea kuhusu karama. Urabizi intumwa Kristo arigisha ku bijanye n'ingabire. Nani anapenda karama unabii? Ninda kundi ingabire yo kuvugishwa. Watu wote. Abantu benshi nabonye bakiriza. Acha nikwambie. Reka ndakubarire. Karama, ingabire, usione tu vile wengine wanapita mbele wanasema ono anatabiri wala anahubiri wala anafanya deliverance. Ina gharama kubwa katika ulimwengu wa roho. Oya ingabire ntuyibone gusa ko ari kuza imbere umuntu akavugishwa cyangwa akigisha cyangwa akerekwa, ariko hari ibindi bisabwa bikomeye cyane by'iyo ngabire. Isaba ikiguzi. Kwa ajili mujaya kugira ngo munzure hano. Kwa nini magonjwa mengi kunokea muri pata sema inapona? Kwa sababu mtumishi wa Mungu na iko na lipa bei. Abantu baza barwaye hano muri repentance ariko bahashika bakahakirira no kubera umukozi w'Imana
ikiguzi ariko aratanga 70 jours pasi nakula. Iminsi 50 umuntu adafungura. Wewe unakaa kama yakula kuanzia asubuhi mpaka 12h mwili inaanza tetemeka. Raba rero uhereye mu gitondo udafunguye gushika ku mugoroba umubiri utanguye kujugumira. Utaweza 70 jours. Yiyumvire rero iminsi 50 cyangwa irenga 70. Utaweza? Mbega uzoshobora? Nani mwenye nataka ajene 70 jours ni kule kidole? Ninde agomba kwisonzesha amasengesho iminsi 70? Yoronka nomwe. Haleluya. Amen. Banani banahitaji karama unabii banyagule kidole cyo. Ni bangahe bagomba ingabire y'ubuvugishwa? Oya, ego nini? Imeze gute? Birakutse. Bimeze gute? Karama ya unabii nani? Ingabire y'ubuvugishwa ninda ikeneye. Banani banahitaji jena 70 jours. Ni bangahe bakeneye kwisonzesha iminsi 70? Unaona hautaweza. Uzoshobora. Sawa. Acha nikufunze kitu moja yenyewe uweke mwakili yako itakusaidia katika maisha yako. Reka ndakwigisha ikintu kimwe mu buzima bwawe kizogufasha. Karama. Ingabire muko tofauti ya karama na kipawa. Biratandukanye ingabire ni bango. Kuko kipawa ari bango na karama. N'ingabire. Karama ingabire uko nayo pale. Urayifise muri kumwe nayo. Iri muri wewe. Lakini kipawa ariko ibango hauna. Ndaryo. Niko naelewa vizuri. Ndega tuko turajana. Kipawa ibango ni nguvu ya Mungu. N'ubushobozi bw'Imana ndani ya karama. Mburi mu ngabire. Ukisikia mtumishi wa Mungu anasema na libere. Umvise umukozi baravuze ngo ndakubohoye. Nguvu za Mungu, ingomezi z'Imana. Mwenye alikuwa mgonjwa wararwaye anapona agashakira. Haiko karama ndio inatumika. Ntabwo ari ingabire ikoze, lakini kipawa ariko ibango ndio inamseziri ule mtu. Niryo ryinjiye mu yo muntu. Na nguvu za Mungu zinaonekana katikati ya umati ya watu. Hanyuma rero ingomezi z'Imana zigasha zibonekera mu gikorane. Amen. Unakuwa nipata vizuri hapa. Mbega hano turiko turajana hano. Haleluya. Amen. Kuko mwingine ko tu prophet hapa ama prophetess melakini. Hari abantu bavugishwa bari hano ariko iko nayo pale. Murabyicaranye. Lakini kipawa toshe wapi? Ariko ibango arikure. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kabla Pastor Joseph azaliwe, imbere yuko umukozi w'Imana Yosef avuka, Mungu alijua atakuwa mchungaji ya watu. Imana yari ibizi ko azoragira ubwoko bw'Imana. Akamwita, iramuhamagara na akamuonesha mzigo ambayo yuko nayo. Imwereka igikorwa afise. Akasema utakuwa mchungaji. Iramubarira ngo uzoba umwungereza. Kwa ajili ya ile karama ya uchungaji iko nayo. Kubw'ingabire y'ubwungere iri muri we, ifai mwili. Igira iyambara inkomezi. Ili akuchunge wewe mwenye uko hapa. Kugira ngo ashobore kukuragira neza wewe uri hano. Ili resulta nyie wote yenye muko hapa. Iki gikorwa cyose mubona kiri hano. Inaomba aende mu magoti. Bisaba rero ko amanuka akaja ku mama. Alombe kipawa ya Mungu. Asabe rero ingomezi. Aombe nguvu za Mungu. Asabe ingomezi z'Imana. Ile nguvu za Mungu. Izo ngomezi z'Imana. Zikishaingia moyeye. Iyo zimwinjiyemo. Inampatia identite mena authentique. Hanyuma rero bicabizana karanga muntu. Na ukimwona sasa huyu ni mchungaji. Umubonye no mwibarabara arenga ngo uyu mwungere. Huyu ni nabii. Uyu ni umuvugishwa. Haiko tu alikuwa nabii tu sababu alikuwa.
Yesu kubera yari umuvugishwa, kubera yabaye umuvugishwa ya. Sababu alifanya sacrifice. Kuko yatanze ikimazi. Unahitaji karama ya unabii. Urakeneye ingabire yo kuvugishwa. Unaweza toa vitu vyote vya wako mnyuma na kutolea Mungu. Ushobora gutanga ibyo bise byose ukabiha Imana. Sio nabii. Niko buvugishwa. Mungu anakuchanganisha tu, anakuambia saa hii makuta yako kwa mkonta beba mkanisa. Imana kanyuranya n'ibyo wifuza muri ngo amafaranga yawe yose ufise muri konti cyane mu ishengero. Hautamwambia Mungu pardon, udilia. Baba kubira Imana toya mbabarire gato. Nibakie bure hivi. Sigara ngaragara. Mungu anakuambia beba. Imana ikavuga ngo jana ili nikupandishe viwango vingine. Kugira ngo ndakwinjize ahandi. Hautaifanya. Nabyo gukora. Kuwa nabii. Kuba umuvugishwa. Inaomba uwe na roho ya unabii. Bisaba kugira impemu y'umuvugishwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe cyane. Hii karama yenyewe naomba, iyi ngabire uri kuraririra iliwaka wengine. Abenshi yarabishe. Sasa kuna watu wengine wanafikiriaga ya kwamba Mungu iko milimani. Chunga nikupatie. Fuate vizuri. Mungu, Imana haiko tu milimani. Ntabwo ari ku misozi. Ndio maana Mkristo mwenye anakomana kiroho, nicyo gituma Mkristo akuze mu by'impemo, hawezi enda tafutia Mungu milimani, lakini Mkristo atafutia Mungu kwa pasteri yako. Ntabwo atuga mu misozi, ahubwo aza kurondera Imana muri umwungere wiwe. Pasteri ataenda tafutia Mungu ku milima. Umwungere ashobora kuduga ku misozi kurondera Imana. Namna gani? Kubera iki? Sababu kule ku milima, kuko hariya mu misozi munegaraka matemo géant. Habayo ibi abadayimoni bibigatanya. Les démons géants. Ibigatanya by'abadayimoni. Njo daneka mu milima. Nibyo biba hariya ku misozi. Parce que mapepo zinapishana. Kuko abadayimoni barasumbana. Kuko pepo ingine unaweza ambia toka. Hariyo ukankamira inatoka. Igashigenda. Mekuko ingine unaweza ambia toka. Hariyo induba ukankamira inakuangalia kwa. Igashibanze kakwitegereza. Ile ni mademo géant. Ibyo ni bigatanya by'abadayimoni. Unajua kulikuwa mapepo zingine Yesu alikuwa anaonea. Hari izindi mpemu Yesu yahora akankamira. Alikuwa anambia tutoka. Akazikankamira ngo bayo. Tunaenda. Agasaze kuzinduru ngo turagiye. Lakini kwa ule fua Gadara, ari kuri ya musazi, ule mwenye alikuwa Dekapoli. Uriya yari hari Dekapoli mu gisagara cyaho. Mwenye alikuwa na mademo géant, mwenye alikuwa na malegion. Uriya muntu yari afise igitero cy'abadayimoni. Biblia inasema hivi. Biblia inavuga ngo Yesu alitafuta fukuza ile pepo. Yagombye kwiri gusenda izo mpemu. Ababira Yesu ngo yabanze ucecekewe we ntabyo bisema. Hata ile upako uno calme toi. Ceceka hora hora. Twende wapi? Ziramubaza ngo tuje. Unaona pepo ikamwita Yesu mu conversation. Ihamagara Yesu mu kiganiro impemu mbi. Amsomaji Biblia. Mbega ni musoma Biblia. Ikamwambia bon, pardon, unasema tutoke. Yamara ngo tubabarire waruvuze ngo dusohoke. Tuna nini nawe mwana wa Mungu? Mbega tupiki mwana w'Imana. Sasa tutoke twende wapi? None dusohotse tujahe. Yesu anatafuta tomboka ze nyini manani. Yesu agomba kuzikankamira ngo mwebwe muri bande. Ase calme toi. Yamara ngo banze uhore, gende buhoro buhoro. Akariro gaki. Akasema si. Araba ngo twebwe ni malegion. Twebwe turi igitero. Bon. Byarahitikiranye. Sasa rero unajua siku yetu umunsi wacu ya kukufa niwo gupfa ya hukumu yo gucira urubanza ayaenea ntabwo harakera. Nasikia inamrapele Yesu. Biramwibukije Yesu. Inamwambia siku yetu kufa bado yenee. Ngo iminsi yacu yo gupfa ntiragera. Siku yetu ya hukumu bado yenee. Kandi igihe cyo gucira urubanza ntikirabashika. Sasa tuna nini nao? None uri turiko tupiki nao.
Uko na Yesu lelo pako ili paka Yesu ibe kajimetrize kwa. Yumviye ingene rero na Yesu nawe yaciye abanza guhagarara abanza kumviriza. Ikamwambia utusukume kwa ngurube. Cyangwa ngo biramusaba ngo utwirukane twigire muri zijya ngurube. Yesu akasikia maombi ya pepo. Yashayumba amasengesho y'izo mpemu mbi. Akasema mwende mu ngurube. Ashaka ngo nimuje muri turiya tubenze. Mapepo zile. Cyazirukira mu tubenze. Abakuru tubenze tukore sana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Bwana sifiwe sana. Tupepe Mungu wa Joseph. Icyubahiro Imana ya Yosefu, icyubahiro Imana ya Yosefu. Ese kuna mtu? Mbega hari umuntu? Ese niko napanda kitu ya maana mu akili yako? Mbega niko hari icyo niko ndakubibamo mu buzima bwawe. Sikia Yesu, Umviriza Yesu akasikia ombi ya pepo. Yumva icyo izo mpemu zimusabye. Pepo akasema twende kwa ngurube. Dusabye twigire hariya muri turiya tubenze. Yesu akasema maraba sasa. Yesu achahagarara ariko noneho Sina vya kufanya. acha ndibukora. Alimwenda. Aravuga ngo genda. Pepo ziende ya ngurube. Zica zirirukanka zisuka muri izo ngurube. Hapa ndio wamizima balikatala kula ngurube sima. Hano rero abayisilamu baze kurya kabenze. Sababu mapepo zilifaka nini ziliingia kama ngurube. Kuko impemu bizinjiye muri zo. Na ile mapepo na ile ngurube zikaenda zikajimwanga mulaki. Izo ngurube zica ziragenda ziyahura mu kiyaga. Zikakufa zote. Zose zirayogera. Ndio wamizima wakasema hatutakula tena. Baravuga abayisilamu bavuga ngo twebwe ibyo nabyo tuzorya. Kama bakikatala kula nguruwe bakatale kula na mai bakatale kula samaki kwa sababu ili siku masamaki zilikula nguruwe. Nuko rero nimba banse kurya akabenze bange no kurya n'amafi uko ingurube amafi nayo yari ingurube. Yesu asifiwe. Yesu ahabwishubahiro. Ile siku samaki ilikula nguruwe. Icyo gihe amafi yari ingurube kuko zapfiriye mu kiyaga. Yote ko safi kwa walio safi. Byose ni byiza kubizera. Yenye Mungu anakupa fata yao vizuri, nyaku na yao vizuri, kula yao vizuri. Imana iguhaye kigeneza kandi mu kwizera nta kibazo. Haleluya. 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 Sasa kule milimani muko matemo géant. Hariya rero hari ibigatanya by'abadaimoni. Yenyewe wewe Mkristo. Wewe ubwawe Mkristo. Hawezi fanya fase nayo. Udashobora guhangana navyo. Demo moya. Daimoni imwe Anaweza uwa jamaa yote moya tu. ishobora kwica umuryango wose. Moya. Imwe. Moya. Imwe. Sasa ile matemo géant mu milima. Ibihe ziriya daimoni z'ibigatanya mu misozi hariya. Si pia batumishi ya Mungu. Twebwe abakozi b'Imana. Tukienda mu milima. Iyo tugiye ku misozi. Atuende tafuta tena Mungu. Nitugiye kurondera Imana. Nifate vizuri hapa. Muhurikirane neza hano. Lakini tunaenda ita Mungu akupatishie nguvu itupigane na nguvu za anga. Ahubwo dusaba inkomezi Imana kugira ngo ituye inkomezi zo guhangana n'abadaimoni bo mu kirere. Mungu akupatie nguvu ya kukontrole dunia. Imana iguhe inkomezi zo kukontrola akarere kose. Mungu akupatie nguvu ya kukontrole mji vile yako. Ukontrole igisagara cyawe, ukigenzure. Bei yako. Igihugu cyawe. Mtu unapanda mu milima. Ni ubutunze ku misozi. Kila matemo zilifunga nchi yako unaenda unapigana nayo. Izo daimoni zuga igihugu cyawe kugira gusekana nazo. Mungu anakuweka nguvu. Imana ikaguha inkomezi. Sasa utashuka kule. Iyo umanutse uva ku misozi utaona resulta. Uzobona inyishu. Sababu ulishaanza pigana na mashefu. Kuko mwatangwe kurwana n'ibigatanya. Sije kama kuna mtu kufuata vizuri hapo. Sinzi kwa nini tuko turajana horo anavyo nyumba neza. Tunaenda kule kumilima baba munitie nguvu. Tuja hariya tugahamagara Imana, Mana twongere inkomezi. Napigana na nguvu za anga. Kandi ndarwana n'izi mpemu zo mu kirere. Kila matemo géant. Impemu zose z'ibigatanya. Na ikontrole. Ndayifashe mbiri.
utaenda kama ni siku ngapi kwa milima unapigana nayo, uraja hariya ku misozi iminsi ngaho uri kurasekana navyo. Mungu akikutia nguvu, Imana iguhaye inkomezi, sasa unaiweza kule ku milima. Iyo bishoye hariya ku misozi, ukirudia, iyo ugarutse, resulta inaonekana. Haba hari inyishu nziza. Sasa wewe ukienda mu milima, wewe rero ugiye ku musozi, baba, utangura guhamagara ngo data, utapata kofi ya demo. Urabona rero ikofi ryiza y'icyo kidayimoni, utajikuta chini kitani, ukaja kuyisanga watemvye. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Chunga nikupatie example. Reka ndaguha akarorero. Fata vizuri. Nkurikirana neza. Bali wote banazoeaka milimani sana. Ariya bose bakunze kuja ku misozi, banachanganyikiwaka kama bana Mungu. Iyo bageze barazazanirwa iyo batagira Imana. Barazazanirwa iyo batagira Imana. Akili yao ni zaki. Ubwenge bwabo usanga amengo ntibukwiye. Basi niko nasema Mungu na mimi. Mbega niko ndabesha. Kule kwetu tuna mtu mwingine anakamata, anatoka milimani, anakamata anavala kanzu. Ari iwacu rero tuvuye ku misozi ukabona yitaye mu ikanzu, kisha anakamata anatia kitambala, agashashira ku gitambara ku mutwe, anatia msalaba hapa njo Pentecote, agashashira msalaba hano rero muri yo Pentecote, anabeba tala, agachapata itara, kisha anatia na kifagio, hanyuma rero agashashira ku kantu hariya, njo anakuwa anaenda naye, agachagenda rero agachatangura kuvuga mu ndimi. Unamuuliza ni nini? Ukamubaza ati habaye iki? Akasema hii ni siku ya Pentecote. Akamana wikini kimenyetso cha Pentecote. Tala ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Itara rero n'ubushobozi bwa Mpemu Yera. Hii kifagio, hanyuma rero uyu mwumburi Mungu atafagia dunia. Uyu mukubuzo rero nuwo gukubura. Sasa Mungu mwenye aliongea na huyu mama eske kabisa huyu kitu kiko natumika sawa kanisa huyu. Imana rero yavuga n'uyu mama umva ibintu biriko biragenda neza. Huyu mama kitu kiko natumika sawa kanisa. Uyu mama umva umutwe wiwe ukiri ibintu biri network yataka. Haleluya. Haleluya. Eske huyu mama kitu kiko natumika sawa? Uyu mubona umutwe bigipanze neza biri ku rutonde. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe. Alizoea maisha milimani, umenyereye ubuzima bwo ku misozi, ile mapepo ziriya mpemu zikamchanganisha, zirakubuza amahoro, akuiweza ntabyo yashoboye, kichwa ikakuwa tu hivi. Acaratakaza rero urutonde mu mutwe. Sikia kwambie, umbiriza ko bari Mungu, Imana kuko fazi mbili, hari ibintu bibiri ambayo ukiomba, iyo usenze Mungu anasikia, Imana ikumva. Ya kwanza, icyambere, mwako munyumba, mu nzu yawe, mwako munyumba, iwawe mu rugo, ukiomba Mungu, iyo uhamagaye Imana, Mungu anakusikia, Imana irakumva. Ya pili, icya kabiri, ni mu kanisa yako, ni mwishengera ukoranira, ukimwita Mungu, iyo uhamagaye Imana, na Mungu atashuka kukujibu. Imana iriburuka ikaza kukwishura. Uliko jisumbue milimani, hapo wili gutekera uja kanisa, kamata kamurago wenda pale mkanisa, atora karago wigi hariya mwishengero. Hii ndio mlima yenye Mungu anakupatia. Wili wo musozi Imana yaguhaye. Uko nenda mlima gani? Hii ndio mlima yako. Kuduga imisozi uza kurondera cyane umusozi wawe ari uyu. Ukimwita Mungu hapa, uhamagaye Imana hano, Mungu atashuka na atakujibia. Imana izokuruka kandi kwishure. Sifa kwa Yesu. Sijui kama kuna mtu anaelewa vizuri. Hari umuntu ariko arantahura neza. Eske napanda kitu? Mbega hari ikintu ndiko ndakubibamo? Napanda kitu? Hari ikintu ndiko ndakubibamo? Sijui kwenye Roho Mtakatifu ananibeba kule kwa sababu inaomba kufungulia akili. Sinzi gituma Mpemu Yera yanjanye hari ariko kugira ngo nungurure ubwenge bwawe. Kwa sababu watumishi wenye wakitoka milimani pasta bakiyama hapa bakiamia hapa banekaraka bavuruga. Abantu rero bavuye ku misozi yo bashitse mu ishengero uzosanga ibintu byose babiparanganisha. Yeye atafikiria yeye iko na Mungu, anakuwa anapigana na mchungaji. Mchungaji akimwambia sema mimi pete niko na Mungu, mimi ni yekenda. Wewe yiyimbira ngo yajamanukanye Imana agashatangura gusekana n'umwungere. Kichwa itumiki sana. Hano mu mutwe biba byatakaye. Ukiomba hapa Mungu atashuka na atakujibu. Usenze Imana hali zo kuruka. Ukimwita Mungu mu nyumba yako, Mungu
atashuka. Hamagaye Imana uri munsi aho Imana izokururuka ikwishyura. Sasa nyumba yote, inzu yose, kuna wengine hapa wanaamaka manyumba fulani lakini abaite tabachungaji yao, mchungaji akanyage hata. hari abantu benshi bimukira mu mazu yabo ariko ntibahamagare no mwungere ngo banza hasengera ashire mu kirenge ciwe. Miguu ya mtumishi kikanyaka mu nyumba yako anabeba hewa ya Mungu na nafukuza hewa ya pepo. Ukuguru kw'Imana iyo kubitangwe mu nzu yawe abajanye umwuka w'Imana impemu bizigahumba. Ndio maana wakati Mungu alimfunulia Pastor Joseph kwamba kushindwa yako, baada ya kushindwa yako kuna maisha mengine Mungu atakutendea. Nico gituma yishurwa ryaciye mu mukozi w'Imana Joseph rivuga ngo ni kunanirwa kwawe hari hayandi mahirwe. Kushindwa sio probleme, lakini ulishindia wapi? Kunanirwa ntabwo byari ikibazo ariko wananiriwe hehe? Kwa sababu Mungu ariko Imana kwa jina mtunze mtu anaangalia kwa cause ya kugira ngo Imana ibukize baza kuraba inyanduruko yaho indwara yavuye mu masengesho. Bwana uhamagara Mwana nkorera Mungu yeye Imana ubwayo ataona ile machozi nabwibona ayo mosozi, naomba aende mususi ya machozi ariko igenda hariya ku isoko ry'amarira aone nini lituma machozi itoke, akabongo niki cyatumye arira, kama ni njaa, namba ari inzara, kama ni umaskini, namba ari ubukene. naomba sasa apigane na cause bisaba rero kurwanya impamvu ilisababisha ulie, byatumye urira. ndio maana Mungu apanguzake machozi, icyo gituma Imana idahanagura amarira, lakini Mungu anakaushaka machozi. Imana yumisha mosozi, kwa sababu akipanguza machozi kuyihanaguye utalia tena kesho, ejo uzosubira urire, lakini akikausha machozi iyo yumishije utalia tena, amasozi ntazokoroka. Sikuna mtu alifuata vizuri hapa, hari umuntu turimo turacana hano gahemu, angalia ukienda kwa minganga, iyo ugiye ku muganga bachira kupima kama ni temperature, kama ni nani bayifana kwa tilisa ka thermometer, bagafata kariya kantu kumviriza ubushuhe, haiko vile kwa docteur ni thermometer, doctor ni kariya kantu ko gupima ubushuhe muzuri kwa docteur iko pale juu ni kisima bongo ataniambia sasa no icyiza kiri hano ko dufise umuganga ari hano yabyize ni nabesha arambeshuze ile ikalake mulwa de medecine bibaho mu mategeko yarize by'ubuganga. Mungana kwa jina temperature ya mtu kugira ngo umuganga yumvirize ubushuhe bw'umuntu apime eta ya mwili yake, hanyuma arabe umubiri icyawuhungabanya, naomba mtie thermometer, asaba ko ashyiramo kariya kantu gapima ubushuhe, ile thermometer hanyuma ikintu gipima ubushuhe ataangalia degree ya temperature yake, ataangalia sijui akura yakaraba rero ibiharuro by'ubushuhe ingene bingana. Lakini Mungu wetu ko specialist mwile domain, ariko Imana yacu ni idasanzwe muri ibyo bikorwa, yeye aitiliza ke thermometer, wewe ntakoresha ibyo gupima ubushuhe, lakini Yesu anaitiliza kanini? ariko Yesu akoresha iki? Wakati maabudu iko hapa, igihe rero hari amasengesho hano unaanjalia, ugatangura kurira, unaanjaomba, ugasenga, wakati machozi ziko na kutoka, amosozi ariko arakoroka, Mungu anapeleka ile machozi yako, Imana ifata ariya mosozi kisha anaangalia mwile machozi, igakiraba muri ajya mosozi, hii machozi ikavuga ngo aya mosozi inatoka tu ya nini? yasohotse kubera Hii machozi aya mosozi inahitaji ndoa, inahitaji ndoa, ikeneye kurongora. hii machozi aya mosozi inahitaji gari, ishaka imodoka. hii machozi aya mosozi inahitaji voyage ya miaka, igomba urugendo rumaze igihe. hii machozi aya mosozi inahitaji deliverance, ikenewe kubohoka kupitia machozi yako biciye mu marira yawe. Mungu anajua shida ya maisha yako. Ni Imana imenyera ibibazo byawe, ariko ntimubakurwa biga cyane. Icyubahiro tugihe Yesu wacu. Kuna mtu ndiko napata kitu ya maana. Hari umuntu ndiko ndabibamwo ikintu cy'ingirakamaro. Haleluya. 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 Baada ya kushindwa kwako, inyuma yo kunanirwa kwawe, Mungu atafanya tena kitu kipya. Imana izokora ikindi kikuremera ikindi gishyashya. Jua kwanza, banza umenye ubwa mbere ulishindwa juu ya nini? mbega wananiwe kubera iki? Ulishindwa juu ya nini? Wananiwe kubera iki? Basi kushindwa ingine, kuko kunanirwa kundi, kushindwa ingine ukundi kunanirwa ni masomo fulani, bishobora kuba ari ikigwa cyangwa ishure. kushindwa ingine Kunanirwa kundi sa probleme ni ikibazo ngiki,
kushindwa, kunanirwa, inaomba upate mtu mwingine mwenye atakureleve tena. Bisaba ko ubona undi muntu agukura hasi. Paske kuanguka kuko kugwa sio tatizo, ntabwo birabikiza, lakini kubakia kwenye uliangukia ariko kuguma aho waguye ndio tatizo. niyo hahagaze ingorane. Mtu akianguka, iyo umuntu aguye, inaomba tena ureleve, bisaba ko winjira upatie tena courage, ukitera intege, uavance tena, hanyuma ugatera imbere ukagenda. Haleluya, 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 haleluya. Unajua maana mtu wa kweli, ndazi umuntu w'ukuri mu maisha ya mtu muko etape tatu. Mu buzima bw'umuntu hari ibihe bitatu. Muko passé, hari akahise, muko présent, hari akubu, na muko futur. harimo na kahise. Akubu kazoza yose. Nasema maisha ya mtu muko etape tatu. Yavuze ngo mu buzima bw'umuntu hari ibihe bitatu. Muko passé, hari kahise, muko présent, hari akubu, na muko futur. hariho kazoza. Kazoza. Haleluya. Amen. Inawezekana mupase yako lishindo. Birashoboka ko muri kahise wananiwe. Inawezekana mupase yako fiancé alikuacha. Birashoboka ko muri kahise kawe inawezekana mupase yako ulipata madeception za mingi. Birashoboka ko muri kahise kawe wahuye n'ibibazo byinshi abagusha intege. Hayamanishi tu ubaki na histoire ya passé. Ntabwo bikwiye yuko usigara muri kahise. Passé ni passé. Kahise ni kahise. Haleluya. 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 Ni mtu wa akili. Ariko umuntu w'ubwenge. Yenye inapita. Ibyarenganye byararenganye. Lakini fanya tena pa ingine. Ariko tena ntabwo. Faire presa yako. Winjire mu future yako vizuri. Kugira ngo utegure kazoza kawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Utasikia mtu mwingine. Urumva undi muntu. Kama nipata deception. Imba yarahuye rero n'uwamuciye intege. Anakia kwa pastor. Achaza kwa kumwunge. Baba. Hawa ngo papa. Mugaruka ule chakwinja hali nikatala tena. Wabonye wa musore yasibiye kunyanga. Ndakufahamu basi. Ubu rero ndapfuye nta kintu nsigaje. Siwezi ishi kwa ajili ya bila yeye. Sinobaho ntamufise. Mwanadamu ni mwanadamu tu. Umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu. Mwanadamu ni mwanadamu tu. Umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu. Sikutaweka tegemeo yako kwa mwanadamu. Ntukizigira abantu. Utaliaka kwa maisha. Kuko bagutera amarira utazokira. Sikutaweka tumaini yako 100% kwa mwanadamu. Igihe uzofata ibyizigiro byawe ukabishyira ku muntu 100%. Utaliaka kwa maisha. Mu buzima bwawe uzorira. Lakini ukiweka tumaini yako kwa Yesu Kristo. Ariko nibashira ibyizigiro ku mwami wacu Yesu. Usikia kwa maisha yako. Uzokurize mu buzima bwawe. Ukiweka tumaini kwa 100% kwa Bwana yako. Nubwo washira ibyizigiro byawe ku mugabo wawe. Hata upendo ya bibi na bwana, hata wanapendana wanaitana mon chéri, mon bébé, mon chouchou, my queen. Naho mukundane mugahamagarana ba chéri, chouchou n'ibindi. Oh my kifwifwi, my kifukuto. Ibyo byose byo. Twatujamba mu babari. Haleluya. Haleluya. Ile upendo, ubwo rukundo ina mwisho wake. Rufisa aho rugarukira. Unaya mwisho ile upendo. Urazi iherezo ry'ubwo rukundo. Mauti kiingia. Iyo urupfu rwinjiye inambeba mwingine. Igatwara umwe. Kama balivaa mariage. Wara mwaragize ubukwe. Nasikia mwingine unalia. Zokumva ari kararira. Unaenda kabisa. Jano. Uragiye Jano we. Naishi aye. None nzobaho gute? Kinalia baadaye. Akarira ariko inyuma yaho. Akura kakantu. Amwambika. Wende mzuri tu. Ngo uyigira amahoro. Kumbe wakati kunalia pale. Ye ariko ararira harya. Huko pia ariko aragenda atera intambwe asubira inyuma.
Mario mwe kuna mwangalia sasa kigira sheri hanyuma rero undi abandi bita Mario nyene abagabo murabazi avuga ati turaze paki aracarimo ase mimi ndampiga kaniki reka umunsi mwanzora nyene ndabigenze upendo yote mlikuwa tena ififi mwifukuto yote bimeishia ubwo rukundo rwose na ya majambo waharuvuga bikaba bihagarariyaho ifukuto yote imeishia pale nuko rero ibyo bivuguto bikaba biraheze mutemwa mu mezi abiri 3 mois mu mezi 3 4 mois mu mezi 4 barakusahau bagaca bakwibagira. Ukipima kurudia mwako munyumba iyo ugerageje gusubira mu rugo rwawe banakufanyia jeni ya maomba kufukuze sababu uisha kwa pepo ya mauti baca bagukorera amasengesho yo kwisozera ko wabaye impemo y'urupfu. Njo wakati kumtumikia Mungu sasa ikirere nico gihe cyo gukorera Imana rero. Mbebe Yesu Tumbe icyubahiro Yesu wacu. Haleluya. Haleluya. Lakini Yesu ariko Yesu Kristo hata mukifo naho hoba mu rupfu hata kuachaka kamwe ntazogusiga wenyine hata mukaburi no mumva hawezi kukuacha nashobora kukureka. Upendo wake utazidi kuwa pamoja na wewe. Urukundo rwiwe rushishikara kubana nawe. Ya muhimu kama ulimtumikia chini ya jua Imana barayikoreye hano munsi y'izuba mukaburi ataenda kukufufua hariya mumva zizokuzura anabeba roho yako arakunda impemu yawe paradiso anaipumzisha hanyuma rero umushaha ujane hariya muri paradiso. Kwa maana kumtumikia Mungu arepatase ni vizuri sana. Ico gituma gukorera Imana arepatase ni vy'ingenzi. Haleluya. Haleluya. Weka mkono juu sema Yesu nisaidie. Shira ukuboko kwa Yesu uvuge ngo Yesu mfasha. Sema Yesu nisaidie. Yesu mfasha. Sema tena Yesu nisaidie. Subira ngo Yesu mfasha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu akusaidie. Nani gufasha? Kushindwa kunanirwa haina problem. Ntabwo byari ikibazo. Lakini ulishindiwa wapi? Ariko wananiriwe he? Haleluya. Haleluya. Na mu maisha kandi mu buzima kama ulikuwa ukaanguka waratsitaye ukagwa inombo pate mtu mwata kusimamisha tena. Bisaba kuronka umuntu aguhagurutsa. Na mwenye atakusimamisha kandi uguhagurutsa ni mchungaji wako. N'umwungeri wawe. Haleluya. 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 Kwa maana icyo gituma batumishi banaweza itwa batumishi wote. Bashobora kwitwa abakozi bose lakini bote abiko sawa sawa. Ariko bose ntabwo ari cyo kimwe. Abiko sawa sawa. Bose si bamwe. Banapishana. Barafise ukusumbasumbana. Repentance mkipata pastor wa hivi mwenye kunaogopa Mungu kwa hii generation ya leo ni neema kutoka kwa Mungu. Muri Eparase kubona umwungere atinya Imana muri ururunganwe muri iki kinyempumbi cyacu n'ubuntu. Amen. Ni neema. N'ubuntu. Nishaenda fasi moja Bulaya. Nagiye ahantu hamwe mu Burayi. Kanisa fulani. Mwishengero rimwe. Nikaona kanisa ibada ya kanisa kunafanywa mu telefoni. Mbona mu connection. Mbona rero ubutumwa buvugirwa hariya ku matelefone. Mnatia kipindi ya mahubiri. Kandi ugomba no kwigisha. Kisha unamwambia pastor sasa alimsukume maofrande na madini. Inaingia mu compte vile na kila mtu kwa business zake. Na mashikanwa nibigira cumi babirunga ku makonti ariko bibananiriza ubuzima bwabo bwo gukora. Lakini Afrika ariko muri Afrika iwacu kuna Mungu wa kweli angali. Imana y'ukuri mu bugingo rero. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa maana wanasema que l'Afrique c'est la berceau de l'humanité. Muri Afrika rero ni reka twicaro. L'Afrique c'est la berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité wapi? Muri Afrika ni cyicaro ingobyi y'isi yose. Aha, wagitoye bakukomera amashyi. Ingobyi y'isi yose. Wana sikiusa. Sababu hapa aha mtakuwa watumishi.
muzoba bakoze. Watumishi wanawake, abakenyezi wakubwa, abakuze, wenye watatikisa dunia hii, abazonyeganyiza isi. Biko tu hapo. Bari hano na bajulikana kandi ariko ntibazwi, lakini Waisraeli anawajua. Ariko Imana ya Israeli irabazi, lakini Mungu anawajua. Imana irabazi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Najua maana kama tuko hapa inaomba tumtumikie Mungu. Nicyo gitumye turi hano tuba dukwiye gukorera Imana koko. Sema Yesu nione. Vuga ngo Yesu umbone. Sema Yesu nione. Yesu umbone. Sema Yesu nione. Yesu umbone. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wanahitaji muujiza kutoka kwa Mungu? Ni bangahe bifuza igitangaza kivuye ku Mana? Haleluya. Haleluya. Kama ulishindwaka, namba warananiwe, Mungu wa Joseph akuwezeshe tena. Imana ya Joseph ikuhagurutse pa. Sema amen. Mbona Mungu amseme amen? Mbega hako mutitabira bamira no kubera. Kama ulishindwaka mama, namba warananiwe mama. Kama ulishindwaka frère, namba warananiwe mwene data, Mungu wa Joseph akusimamishe tena. Imana ya Joseph ikuhagurutse. Akurestore tena. Isubire igusubize mu ndege. Sema amen kubwa sana. Hata katika utumishi wako, no mu gikorwa cyawe, kama ulishindwaka, namba warananiwe, Mungu akusimamishe tena. Imana iguhagurutse kandi. Mungu akusimamishe tena. Imana iguhagurutse. Lakini Mungu ameniambia hivi, ariko Imana yambariye ngo le passé c'est le passé. Ibyarenganye byarenganye. Mina angalia présent. Niko turaraba kubu. Usikwake esclave ya passé. Nube umucha w'ibyarenganye. Lakini kuwa esclave ya promesse yenye Mungu alikuahidia juu ya maisha. Ariko kube intumwa cyangwa umucha w'ibyo Imana yavuganye nawe. Weka mkono juu, sema inawezekana. Vuga ngo birashoboka, ushize ukuboko. Sema inawezekana. Vuga ngo birashoboka. Haleluya. 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 Tunakatala ukwe mtumishi kalombalomba. Turanse ko umukozi w'Imana ugenda usengerereza. Iragahera. Mungu akufanye ule mtumishi. Imana ikugira umukozi wa kukamilika, ashitse, mwenye pesa, afise uburyo, mwenye wokovu, kandi afise n'agakiza, mwenye upendo, kandi afise urukundo, na baadaye kandi nyuma yaho akupe uzima wa milele. Asogura iherezo ryiza. Acha nikwambie kitu moja. Reka ndakubali iki kintu kimwe. Kuna watumishi wengine hata ni watumishi wanaohubiri madhabahuni, lakini wote ni watu ambayo ni makuni ya jehanamu. Hari abakozi b'Imana benshi bigisha no ku gicaniro, ariko witegereje mu by'impemu barumye. Ni makuni. Ni inkwi barumye mu by'impemu ya jehanamu. Ni bumye n'abantu baca hariya mu muriro udahera. Unayakuni. Murazi inkwi? Unayakuni. Inkwi za kulungula mu jehanamu. Ni bazoturira hariya muri Gehenomu. Mungu kuna panua repentance. Mwite murindire gato, Imana igira yagure repentance. Lakini kuna wengine watumishi wengine wenye isha bakera moyo vile Mungu hapo. Hari abandi rero baguma bababaye mu mitima bibarya. Wengine balishanja chukia repentance. Batanguye kwanga ishengero rya repentance. Kwa bure tu. Busa. Kwa nini? Kuki? Ni wachawi ambayo wataenda kumoto. N'abarozi barindiriye kuja mu muriro. Alama ya kwanza utajua mtumishi wa Mungu. Ikimenyetso cya mbere uzobonera ku mukozi w'Imana ni mwenye amejaa upendo ya watu wake. Ni umuntu yuzuye urukundo rw'abantu biwe. Hapa muna baba mwenye amenupenda lakini amuonaki. Na hano mwaronse umukozi abakunda ariko ntabyo mubona. Tuko naongea ile kila saa mugari sena Apotre Christian. Twaje turabivuga turi kumwe n'intumwa Christian. Si pasteur unapenda watu yako sana. Mango mungere urakunda intamura giye koko. Kwenye nilijua kwamba upasteur ananupenda sana. Gituma namenye yuko abakunda cyane. Ni ile siku ya kwanza wakati alitoa hii revelation ya kusema kwa neno lako nitatupa tena nyavu. Ni jambo yawe ngiye kwa ngo kubishambo ryawe ndaterera urusenga. Akasema hivi sijui kama ninupige tu msikie neno la Mungu. Sinzi ko kubita kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Unaona ile ndio roho ya mchungaji. Iyo niyo muhembo y'umwungere. Anapenda kondoo zake zipigwe. Akunda intama ziwe. Mukubere mukuru.
binezwe ko Mshangilie Mungu mwenye alimwita huyu baba. mukomere Imana amashyi yahamagaye uyu mubyeyi. Mshangilie Mungu alimwita huyu baba. Mukomere Imana amashyi yahamagaye umubyeyi. Nilifikiria hata utasimama ukie usele Mungu asante kwa kunipatia mchungaji mzuri. Narinzi ko washuhaguruka ukaja kukuta Imana warakoze kumva umwungere mwiza. Nilifikiria utasimama pale sema Mungu asante kwa kunipatia mchungaji mzuri. Narinzi yuko uhagurukana ikimazi cyawe ugacugenda ugagitawa ngo mwarakoze kumva umwungere ndagira neza. Mwenyewe ananipenda, mwenye ndio funguo ya maisha yangu. Umuntu ari wewe ni ufunguzo rw'ubuzima bwanjye. Nasema shangilia Yesu kwa ajili ya huyu baba. Mukomere Imana amashyi k'uyu mubyeyi wacu. Sio unakuja kusele mafuta yake ikuambukie. Uko nyene uriko uratanga ikimazi amavuta yiwe nawe akujeko. Papa vile unakutia pesa pale akufungula maisha yako yote. Nawe uko papa utayishizemo ikimazi ngaho Imana iguha amavuta yiwe. Akimwita Mungu maisha yako yote ibadilike. Niyahamagara Imana ubuzima bwawe nawe buze buhinduke. Akimwita Mungu vifungo vyote vifunguliwe. Niyahamagara Imana ibyuka wote Aseme amen. Nani aseme amen? Amina shengero ry'Imana. Akimwita Mungu maisha yako yote ibadilike. Ubuzima bwawe buhinduke. Akimwita Mungu magonjwa itoke. Niyahamagara Imana imyuka mibi kupepo. Akimwita Mungu mbingu za Mungu zikutembelee. Niyahamagara Imana ijuru rikugendere. Weka mkono juu, sema Yesu asante. Yesu akoze. 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 Kwa kunipatia mchungaji mzuri. Kwa mpaye umwungere mwiza. Ariko nimuvuga ngo amina se. Nani aelewe yenye niko naongea? Ninde ariko aratahura ibyo ndiko ndavuga? Ulimwengu wa roho. Muisimpe. Wanakwambia watumishi wote biko sawa. Mbega bakubariye ngo abakozi b'Imana bose ni bamwe? Hapana. Oya. Tulikuwa na apotre Kristo pala tukamwambia kwamba siku tutakuita Kongo. Twavuganye n'intumwa Kristo ngo ugiye tuzaguhamagara muri Kongo. Tukamwambia asifunge masheni zake. Asifunge masheni zake. Ntaza usubire kwisonzesha. Tukamwambia wewe atuma masheni zote malize kule mesa utakia Kongo, tutakupeleka kule utakula mafisti maskonyonyo paka kanso narudia hapa. Uzoze muri wahejeje amasengesho yose hano mugabo uje muri Kongo uzobuce gufungura. Uzogarukiye hano uri kigatanya n'umubiri wagutse. Usiseme niko mafungo hapa. Nuto tubarira ngo yande mu mafungo. Mtu mwenyewe kuna chipiro iko na pesa mwili yake juu yeye upone. Umuntu ariko arababaza umubiri we kugira wewe ukire. Wewe unafikiria ni mzaa? Uyibaza muri ibintu bisanzwe. Siko mtoto wa mtu pia. Nawe n'umwana w'umuntu. Ni mtoto wa mtu. N'umwana w'umuntu. Haleluya. Haleluya. Anaacha vyote. Ariko arasize byose. Kwa ajili ya upendo wako. Kubwo urukundo rwawe. Kwa ajili ya kubebe kugira ngo azokucane kwa ajili ya kubebe kwa baba. Kugira ngo usokwibere mu ijuru kwa sababu ya kumpigia Yesu makofi. Kukiza komera Imana yacu amasinezi.